Jama TV heɗito haɗa mi samini on goto kala e ndemude e yettode mum nde no mi waɗanno on hannde kadi woni alarba ko haldunoɗen kon e hewtiɗo kadi mi yeeyi mi konkani o minni assalamu aleykum goto kala e yettode mum nde haray ko fi émission men la guideke hiɗon anndi émission men on ko ñande o ñande min nayi mo mari alarba e asawe ɗo e Jama TV donc haray ɗe mari kadi invité molanaɗo hino inne Ibrahima Diallo tailleur Wakam mo Telimile anndi noon Telimile o si innama ɗum fof no anndi ko Guinée haray mi weltanike on fof ka wonɗo wonide ɗo fof e wakkilagol daragol télévision Jama TV assalamu aleykum Mody Ibrahima walla maître Ibrahima. Waleykum salam. Waleykum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh. Oui Mody Ibrahima hannde ko onon woni invité ɗo e Jama TV min faala yo représente Jama on ɓe annda ko hombo woni Ibrahima Diallo tailleur wonɗo ɗo e Wakam. Ok haray avant tout d'abord min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh. Donc woni fi Jama TV vraiment min weltanike on fof min salmini Jama on fof kadi ka tigi tigi e hoore weltare moƴƴa e battanen ko invité ɗo men kon kadi donc haray min weltike fota e muɗum haray min ko Ibrahima minete e yettonde ko Diallo donc haray mi weltanike man kadi Diye Bouba e vraiment e Jama TV on kadi fof mi weltanike ɓe vraiment. D'accord Mody Ibrahima ilan anndi émission men on ko La Guineke e naniɗo joni Alpha Judara yimi ɗo musique o wi en wotana ala manam mo beesi waɗi ko duwa ko garay tan ala e nder mourad ɗi donc joni noon miɗo faala yen naatu e émission o fuɗɗoɗen question ji ɗi question momi faala on fuɗɗat landa ɗum ko honno janguirɗon tayriyagal. Ok haray on lanndike ɗon question welowo lan e ka tigi tigi mi weltanon ɗon kadi haɗay no mi wawi janguirgo métier hannde min ko kawan addimmi Dakar miñiraɓe nene an donc c'est lui il m'a fait tout d'abord avant tout d'abord ko ɓen ɗum mi anndi c'est lui je me connais comme papa et maman haɗa ina weltani ɓe fota ina weltori ɓe fota donc mi ari kadi tawi kamɓe ko ɗen métier ɓe jogui donc mi tawi ala momi waɗe suwago sina ɗum ɗon donc mi tawi mi préfére ɗum noon quoi. kawma en adduma Sénégal Dakar tawɗa ko tayriyagal ɓe jokki préféré ɗa ko kamɓe jannuma walla ko goɗɗo goɓe joni kamɓe tigi janniɗa walla ko honno wuri ɗon kadi atelier donc franchement mais wurno ɗo gurdam hum tellement bien ɓayi il est bon cœur neɗɗo moƴƴuɗo ɓernde e a watama yoɓugol ɓe piyatano piyata ɓe yennata ɓe compliqué ka golle mais ɓe piyata ɓe yennata non golle ɗen et puis gongo complication golle fino là c'est à côté de travail ɗon tun ɓe compliqué mais à part ça c'est quelque bien est ce que ɓe korete no mbuuɗi franchement là je n'ai jamais manqué l'argent komi wonto na kamɓe ɓe joguino toon miñiraɓe kadi ça fait à côté de là-bas franchement c'est ok on travaille ɗon min komi woni apprenti mission jaaki apprenti ɓe goreɓe maɓe wonɗa ɓe annduɗa ɓe ɗon wonnaɓe kaw maɓɓe fof c'est impeccable rewɓe ka maître Alpha Diallo ɓen ɓen noon ko goɗɗum ngo filloto na est ce que siɓe janggi métier walla siɓe waɗi suuf ton goɗɗo ala rewol no waɗa suufri franchement on sortant on bagui hoysi maître mon yalti ɗum noon ko min suusuno wadde ɗum ɗon ɗum noon ko min suusuno wadde donc an waɗa en ɗum monsieur fe moi mi heeri waɗa la moi je me fait ɗum noon mi waɗa no min quoi andi tan suufi ɓe donc joni e weltanike kaw men Alpha tailleur ɓe adduɓe maɓa ɓen d' abord ha jannuma métier ɗen ha tawi kadi an kadi a wawa uttande hoorema atelier e janna woɓɓe goo donc maître Ibrahima nde gaynoɗen ka atelier kaw men yaaden uttande hoorema atelier ko honno uttirɗa atelier donc ɓay mi udditi atelier on donc kadi vraiment woni difficulté seeɗa sattuno départ on honno ka ɗaɓɓugol taw place taw sattuno moƴƴa mais kawon tigi heɓuno place on tawi yimɓeɓe no poɗodirde on tigi andire sa tawi a wawi hunde haɗa fof no faalama woɓɓe ara haɓɓoto wadde chantage inna ya gollan ɗum donc je me préféré pas travailler à quelqu'un je me préféré gollangol hoore an donc woɓɓe goore koye mone ma woni hay siɓe añuma on gollide ɓay yawawi ko golta kon donc je me passe un dire ka on sattuno moƴƴa d' accord ɗomi faala no mi nani no woriɗa noon ko gaynduɗa e kawma yaaɗa uttuɗa atelier ma on heɓuno yimɓe mais tawi kadi difficulté no woodi par ce que woɓɓe no faalano ya gollude e maɓɓe te an hiɗa miiji a gollanta goɗɗo sina ko arɗo baguillaji o ammo o yooɓe voilà donc c'est ça le problème on ko on ɗon part mi woni komi ƴetti mi yawno e gollangol goɗɗo donc je me trouvé qui ko complication addata ɓe yawto makko hay hunde dandal o jara mais mi préféri est ce que an anda haalani kanko ko woni heɓde kon e ko wonma yoɓde
non j'ai jamais pensé ça mi landi ko mi gollanto mais yalta ɓe silan fala ingol yo ɓeydo ɓeyday donc na ɗum no mi calcule mi taw calcule tu gollangol goto ko perde gollangol goto ko perde donc fi no si tawi mi golnima ɗo hay haaɓi haray pour mi trouver l'autre client o addanono probléme donc mi tawi mi uddude place en goto e bon fa sikkuɗa min andi ɓe ko mi an par exemple o veste mo wadɗa ɗo ni siɗa ñowide mo 40 000 tawi woni lewru ndu fof ko 40 000 o yoɓay ma joni noon hiɗa ñowa waɗa veste ji 4 5 jeego e nder mois o calcule muɗi mbi o ange kadi min ɓuura ngol ɗon pusma ha wiiɗa ligganta ko non franchement min na on ka ɗon min si ɓe mi gollitoɗo ɓen fof déjà ko ha joni e silan fala mi yehitoɓe noddi ɓe ƴettitinaka déjà ha joni o surtout en moment ha joni simi e min yo mi gollude mabɓe hay mi inni yoɓe yuɓu plus ɓe yoɓay mais c'est pas intéressant la na fi kadi ko ɓe ɓayno kon sir man ɓe heɓay mi heɓay donc mais c'est pas intéressant ko woni mi yiɗa goɗɗo commande lan ha feƴƴita ok ko ɗon tigi modi Ibrahima Diallo musidɓe wonɓe darde Jama TV ɗo e Wakam cité ensemble aray mi salmini on goto kala ene ɓurɗen yettor mum nden kadi continue e yoddugol e Modi Ibrahima e on jaɓadi gollande goɗɗo uttanɗon hoore mum atelier fuɗɗon golle est ce que simi landiki on ɗo fof woni premier client mum fuɗɗon atelier mum wawi yodde donc on tan ɗon c'est fait un peu compliqué ɗum noon waɗi duré moƴƴa tasinneɗa ok haray ɗon on satta e seeɗa ça fait komi udditi atelier e joni woni 10 ans et quelque chose comme ça haray ɓooyi seeɗa waɗay compliqué sa landilelan sah ko hombo mi attino ñoyangol komi woni hay ka patron an ko ono mi ɓuuri nanggugol kay komi udditi atelier ɓay komi udditi atelier donc tawi ɗon joni vraiment mi woni décoré quoi donc tawi woni grand quelque là sur le métier ka métier ɗen mais komi janggayno métier ɗen franchement attiɗo addugol lan yoɓilan on ha joni lan andi mo et puis ha joni min omin goldude ko jangata métier komi jangata métier attiɗo lan yoɓugol coggu ñongo komi waɗi komi calcule kon e mbuuɗi on la mantima joni donc an ɗiɗo yoɓɓema ɓen ça veut dire andi ɓen noon koɓe ɗiɗo yoɓɗoma fewno ko jangata métier premier mbuɗɗe anɗa heɓde ɗi on ɗon ɗa andi mo mais attiɗoma yoɓude fewno ko uttanɗa hoore ma atelier on ɗon a yejjitima ɓenen ɗiɗo combo ɓuranma ɓenen ɗo combo ɓuranma donc momi attiɗo lan yoɓu komi jangata métier kon kono ɗon ɓuranma ok Ibrahima Diallo toujours yiltoɗen kadi ka question Ibrahima Diallo ko hombo woni premier apprenti ma premier apprenti han ko pay ko miñirawo an nen miñirawo ça veut dire ko baba goto janda ko baba goto honno ange makko wondino ɗon o wonno ha serto ɗon wawɗo métier walla on ɗon kadi mais wonduno ha e certain mama a wonde e apprenti maɓe ha ɓe fuɗɗo wawde ɓe addanma complication tant que ɓe wawali ko c'est ok mais so ha on wawi yaaɓe fo a wi ɓe andi no taƴirte seeɗa ɓe andi no tokkirte donc an temporisata ɓe rek hande kadi mais est ce que an wona duwanomo jonde goɗɗum tawa mo sohli ɗum tawa jonnade mo te sohlawol ko ara no heewi salɗamo jonde waɗata saabu ha waɗi ɗum bon ɗon kadi mi ara e ma ɗon kadi juste raɓɓinal ngol mbay haray ko juste ko en direct wonɗen hara sagonno ɓe wawi no noddugol ko ɗum ɓuurateno fangol mi waɗi place 3 places en sulku ɗum fof mi ƴetta yimɓe mi adda mi jonna donc je me dis les gens je me besoin ça mi besoinaki innugol yoɓe yoɓan min woni koɓe gollore place on perdaɗe na noon place goto na ɗiɗi na tati donc je me fait ça et ha joni kadi mi waɗay fi ɗum perdi ça m'a fait tous ni rien ha joni kadi la mari envie waɗi goɗɗo mais mi question mo mi lanni on kono mi fala répondre donc question mo lanndana suka on ko wawi taƴude o wawi ñowde fuɗɗon heɓde probléme mi inni est ce que nano woduno ko faala ya jonnumo woni a jonnali mo waɗi saabu ha o seytini o hakkiti o yeeyi donc non na fi ɗum o yewno ha o naati niveau bay fall tawi joni golle an ɗen mi permetta lan jindugol goɗɗo go joni ala e dawgol air je me préféré noon ko miñirawo mi tawi mi duwanamo o yaaha miike men wonde o innana bonnimo avenir donc on côté compétition noon donc no men seydiri yayno ha tawa o yaha o hiiro e jemmande fof o ara e midi donc ça m'arrange pas min ko golleji yimɓe mi jogui na golle am donc néglige noon golle an ɗen wo feyde mi jalata ha ɗon donc ko aɗa ko laaɓi kin kadi min kadi tigi tigi d' accord fewno ɗo ni eɗa jogui en pratique ha ko honno wuuri donc atelier franchement fewno ɗo alhamdoulillahi par rapport ke avant ɓe qualifié ali ɓay qualifié ɓen fof ɓe duyke mi janni buy franchement alhamdoulillahi on tigi janni buy rewi juuɗe am feƴƴi mais fewndo kam mi wonɗo ni la jogui paygoy kadi la jogui fewndo yoɓeteɓe d' abord je me prends mon employé comme ça fi hon ɗum yiiɗa hannde kadi golle an ɗen base oy en pratique ɗen pied miyekeɓe bonne golle an ɗen je préféré mi ɗaɓɓi woɓɓe fayde mi yoɓi ɓe la jogui noon
apprenti quand même. D'accord. Apprenti ɓe sertuɗa ɓen 2 personnes e maɓɓe ɗiɗo e maɓɓe mi falama laldade ko hombo e maɓɓe kamɓe fuu ɓurɗa hoolade no wawi mecce ko janɗamo kon e ko hombo e maɓɓe ɓen ɓeftuɗa ɗon ɓurɗa jonude favori respect ko yonnuma kandira tali on kon. Ok, bonne question encore. Donc haray ɗon ko ɓurɗo e maɓɓe wawde on ko payi ko miñira wangu. On noon ko tafi d'ailleurs na ino ko fi miñira wan ko soñja on ari ko minen ɗon soñjori donc lui makko ne très bien kono noon ko annduɗa moƴƴa andi business tailleur nder ɗon woni moƴƴa mais respectuɗan on ko payi ko maali ka ɓurɗan respectude on ɓenni ko annduɗuma yawtoma ko payi kon ɗon woni ko yanganiɗan kon ɗon tawi ɗi ko noon ko yanganiɗan quoi kono noon inde so tawi respect wolama haare ko ɓen ɗon kono o miñira wan lui fait juste ɓay golle ɗe no yombirnomo on tan noon kila perdata hay kila noodi 5 donc il s'en fout mais kumpay ko mala kanko ko ar ko adori atelier o ko calculi d'abord métier den ko non ko lande métier den ouais kono alhamdulillah hande vraiment aray mo weltor dum kankale buy d'accord ko safi dum o en weltane ke monen kade fo donc apprenti be maɓe gurndanɗa kandira atelier kono wuridinoɗa e kawma ka atelier ma ɗon wonɗa wuride apprenti ɓe walla an iɗa ƴetti gurdan goɗɗo ɗa ɗananɗa hoore ma ko an préfére da sinci kandira atelier ma hakkude ma atelier apprenti ɓe. Ok, donc de waɗa on question laaɓuɗo labaɗo aɗa ɗon kadi mi taw mi waɗi change gol min wima mi jokkino on labila law kawan ko mi jokkino ɗon kon fuy ala to mais fuy mankaro menen mais wata wurgo sanɗum ɗon d'accord musidɓe wonɓe darde Jama TV hande ɗon renti invité men on ɗo ko modi Ibrahima Diallo émission men on no wiye laggine ke ko woni mo animide ko Djidje Bouba Jama TV donc may daren clip goto arten e modi Ibrahima Diallo. Natif 224 bits. Mi wallo to bay mi dano tracto mi suto to bay mi sumo tracto teppe yawi mi wala yawde jemma betu ko mi jogoto mi wallo to bay mi dano tracto suto to bay mi sumo tracto teppe yawi mi wala yawde jemma betu ko mi jogoto ko alla lando walli eso tonto mo jayi jama nane ala nane ala gonga choni tunga chotako kori bai mi teutotako alla lando ko ballo mojo moreni sedi ko fijatako yandi gonga ngada nane ngala tunteto dembe be anda ko yuru no dembe anda tabai ko feuru no ding ija wan kono juti luti dun kadi bai no mapinimi kadi fiwi mi imbe bombe wawla lambai be anda lang mi walo to bai mi dano trato mi suto to bai mi sumo trato tepe yawi mi wala yaude jemma betu ko mi jogoto mi walo to bai mi dano trato suto to bai mi sumo trato tepe yawi mi wala yaude jemma betu ko mi jogoto be umpano taw ko wali roida be umpano taw no yimo roida umpano taw no nyami roida fikadino be boniramo na filando wonno temma hatta kadi choji dindi womba obbe be ngaju be womba be omba itaina baba mabe ana jelle ka wala do tato nganda na yu minanda tabai ni je tatabing alo alto sandaro dundong konna ande weldu bebe me yeta tabai mi darata do ko wala landa tungande be waldi walo to bai mi dano trato mi suto to bai mi sumo trato tepe yawi mi wala yaude jemma betu ko mi jogoto mi walo to bai mi dano trato suto to bai mi sumo trato tepe yawi mi wala yaude jemma betu ko mi jogoto kasiku kadi bai ya wato yaidunge gonga ma wala kanza woli awa jemma betu mandoi tauda andi taidum ala mapeko alu altu dum kadino ade la milano yo
anda dum kadino adila midano be umpano kadino immoroita umpano kadino walo roita be umpano kadino nyami roita Vino be bonirama e bernde yanden ko bayno wulla don bayno tuta fi imbe bombe be joki tuna be alla be ko boni be yandai L'activité 124 bits. maɓɓe e ka apprenti ɓe acciti joni ko ɓeɓe ɓe wondi ka nder atelier toon wonɗen kadi arten kadi e fi client maɓɓe on ka nder atelier Mody Ibrahima apprenti ɓe yeehi ha joni on jetti employé ɓe wonaɓe yoɓede onon e wonaɓe yoɓede ɓen kono wuuri ɗon kadi ka nder atelier laamu ngun ko sengo mum walla ko sengo maɓɓe kamɓe ok DJ Bouba haray mi weltike kadi retour haray ka tigi tigi ko ɗon ko temporise ko muññagol ɗon wayde yoɓete ɓe daaray ko wonɗa heɓude kon ka tigi tigi ɓe daaray ko heɓata kon donc on an toujours yoɓo won ko a wattañina rek voilà muñare fi hon ɗum no waɗi compliqué quoi no ɓe gollirta piiji ɗin e no wonɗa heɓirde tan kamɓe ɓe anda charge ko rondiɗa kon kamɓe ko mbuuri ko woni nadde komɓe woni ndaade ɓe alay calcul ko charge ko rondiɗa kon location courant fi même déjà donc ɓe alay ndaargol c'est chargement rek ça fait ça entremaison ko noon woni fof quoi eɓe mari on probléme noon seeɗa ensuite ok te onon il faut calcule on fof calcule tout si wawa yoɓude on tigi kon tigi dowa yoɓede ko c'est ça ok en famodiri ɗon joni maître Ibrahima immoɗen ka employé ɓe arten ka client fewn ɗo ni hiɗen fokkiti e suuma e yo Allah lan ɗon walle fuɗɗen de hoore jam moƴƴere gaynen e hoore jam moƴƴere client ɓen ɓe innay tailleur ɓen ƴettay baguiji ɗin innata hebbili woɓɓe ɓen jonira mbuuɗi e client on hettaka faala ɗon woɓɓe ɓen kadi hala jonirali e kono sina ɓi bagi mum on ño'e ɓe hetta ɓeɓe fottuduno toon yoɓɓe ɓen fottide ɓeeɗa ɓe jonnali mbuuɗi avance ɓe fottoya ɓeeɗa no watti kamɓe ɓe hettali est ce que no dogude ka atelier mum walla ala e dogude ok donc ɗon kadi woni bon question haɗa ɗon kadi jamanu trompi ɗon piiji buyi haɗay woɓɓe goo acce ha heddo une semaine noddama juste fi on andidiri juste fi on weldi hunde kadi il faut que moƴƴinan lan ɗum ɗo donc o anda en programme ma on ko no woniri ɗum no waɗa arrivé ɓen ɓe ƴettira ɗum fi ɓe ala feere si ka heɓi ke ɗon haɗay na tailleur ji on ɗum haɗay ko client ji on waɗi mi jaɓali non andi hon waɗi sibi jaɓali andi ko min pose ma question o mais mi jaɓali voilà hande Dj Bouba kanko e Mody Ibrahima tailleur ko ɓe weldi suuma e no arde exemple si mi woni ha woni le 25 mois de ramadan mi naɓali ñongango no wawi wonde hara min mi heɓali coggu bagui komi sooda bagui komi ñoyrane si mi naɓanima an hiɗa andi ɗa mari bagui ji ɗi anla hoore ma ɗi kuppaka gacce daɓɓe no ɓuuri gacce neɓuɗe ça veut dire haɓal ngal haɓoyten ka fengal en haɓude ngal ka debbi ɗon ɓuuri moƴƴude a accude ha ka fen par ce que min mi yiroyta noon ka fen sa jaɓaniran tun min hande kadi mi heeɓi yakare complan on o ño'ete donc min pour an haray ko tailleur jon wondi e erreur on par ce que sa laaɓanno client on ɗon direct o ƴetteno o seytineno koye o yalta o yaha mais ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude o jondema complet o jondema mbuɗ ɗin wona ha weetay ko julde walla ñande julde o aroya innamo vraiment mi wawali mo taƴude ɗon kadi ɗon ko gonga mon ɗon kadi mais tailleur jon dal min e hakkilan eten mi analyse ta noon min wonde min ko on probléme heɓata toon ko juste innugol joni accu mi ndaara si hewƴa wawa heƴugol donc sûrement no wawi wonde heƴa mais si wawali wonde haray ko juste ko programme raɓɓuɗo ɗo waɗi ɗum ɓay wonde fewde ko fewden ɗo ni wono min franchement sina fala mi ƴetta fen ɗo ñongo suuma e ni fen ɗo ni kami on ɗo ni c'est pas intéressant ko ɓe sonkantama kon no ɓuuri ko ɓe yoɓoytama kon donc je me préféré golle o méthode momi won ɗo mi gollirani min no stress quoi mi ala probléme goɗɗo ala probléme an donc
simi gayni c'est bon simi gayna la andi mi programme ana ɗum ɗon lawnu min ko ɗum woni idiyan on fewn ɗo donc mi annda noon woɓɓe ko ɓayi ko woni hen ko min mi andi ouais donc mi waɗu no mi souffri sur ça inna ƴetta ñongoji ha ɓito waɗi gasata ko an tampitoy tan a nawna yeyi après la fête tu es malade d'accord Mody Ibrahima hande exemple tawno ɗon ƴettayno no wiɗon noon siɗa wiɗa siɗa faala sah a ƴettata ɗo e suuma e mayde mais haɗa ƴettayno ñongo ɗo e suuma e mayde ko compleji jelu duwaɗa wadde stocké hara andi carrément ɗiɗo ndeno inde ñande julde haraɗa waali ka suuduɗani hara salligoto ya juuloya julda yimɓe ɓe complet ji jelu mi analysé ko mi wawi ñowde bon ça c'est compliqué mi ñoyi 15 jours 50 vers donc c'est pas innugol hande kadi ko ñongo mi calcule c'est pas ça je ne peux pas calculer ça mi ɗaytama donc no metti fi seeɗa anani ko minuma ko feƴƴata ko minuma nanen ko quand tu programme une seule chose si mi programme yi wona 10 pièces dans 15 jours sûrement on 10 pièces on nafiɗi ɗon wolte donc kono ko trompata men fou ko yimɓe ɓen accata ha heddo dernier moment on ta appel mais pour hunde fi hon ɗum fi Allah ko antumi holori donc inna tu prends un risque mais ko wana ɓen ɗon heɓata probléme mum mais pour honno ɗon avertista a wolnay woɓɓe ko wona woɓɓe ko o série am ayna he ñongo hay ko 30 000 innaɓe hay ko 40 000 il est préféré ça mimi ñoni ɗo goɗɗo à Sénégal minimo ñongo 40 000 ɓe minimo 40 000 min haldi d' accord o ini tission ko Guinée o ittamo ara o yoɓani goɗɗo paasi transport Guinée ici à Dakar pour addugo tission pour addi tission o yoɓan on tigi passe o addi tission donc o ari tawi heddike 3 jours o ari min a ɓeyda 20 000 kadi wona 60 000 woni 60 000 donc joni juste pour tout yomi livre mo ñongo les jours ɓay ko batin o heeɓi pour juste yomi livre mo ñongo le mama donc o ɓeydide kadi ɗi mbuuɗi ça ne pose pas de problème o ɓeydi mbuuɗi mais ko alhamdulillah ñongo o hettunogo tawi on tisi ɗon no ƴawi tum ton mais ɗon il faut arten on tem ɗo an ko yiɗere mbuuɗi ɓeydiniɗamo 20 000 francs non walla ko pinu non attends accu ami gayna parce que première fois haɗa on haddi ko en facture mo 40 000 o absetti 40 000 o n'est ce pas o nulani ñongo ngo ari an tigui andi ko Guinée ngo iwi bagui on ka dison tisi on o iwi Guinée o ari a faami ɓay noon heddike 3 jours ko fi ɓaya andi sa ño'anali mo goɗɗo go wata mo ño'ande ko faala kon ko ɗum facture mo 20 millions walla ko fi facture gol mo fi yo arrière o jaɓita bagui on e jungo ma bon ok gayni ok na fi yo jattu ñongo non tawi joni hande kadi min tumi wata ñode ñongo donc ñongo ko ñoyte makko ngo tawi no ɗuuɗi ko ñoyte makko ngo watte makko ngo c'est tellement beaucoup permettant la mintu yumi gollugol ɗen ete si tawi o yoɓi ko fiyo so yoɓi ni paasi goɗɗo ko fiyo to ñongon donc jimi obligé mi sendidi yimɓe ɓe mbuɗɗi men ñoyi ñongon donc o hetti ñongon donc si tawno hara o adduno lawno feno ka ɗon c'est bon quand mi ñoyno go quelque chose de 4 jours 5 jours mais là o aru joni tempo jongo mi yoɓu ka bagala 5 mo kala ko wawi wadde ko waɗana mi vite fait donc franchement il réussit mais nanon innugol ñongon ko 150 mi ɗum ɓuuri jarano mo ɓuuri ɗum non il est plus que ça yoɓugol o e Guinée o ara tun c'est là tisi on tawi ko premier qualité mo ari tun o yowta Dakar tawi donc il est obligé de payer ça o yoɓi o soodi tisi on addi non mi nani noon noon tawere ɓe on profite to client noon ko so tawi woni haaju maɓɓe hewti haaju maɓɓe hewti on profite ɓe ok Mody Ibrahima miɗo faala landade ma ka entourement e client on kadi ka fête est ce que meeɗima heɓude fête ngol yona woɓɓe hetta bagui on 3 jours après la fête wona probléme hakkude mum woɓɓe kadi lutta hettani few wona kadi probléme hakkude mum ok donc question gay ni mi ara mon ɗon kadi haray fi ka probléme ɗon tigui tigui ɓe min ñoyanta ɓen fou haray ko alhamdulillah fayda ko ɗum waɗi si ɓe arte toujours woɓɓe ko ɗum waɗi hay si sankama vraiment ɓe préféré accugol ɗon tisini ya grâce komin wawi waɗangol ɓe piiji ko ɓe falte kon ensuite woɓɓe no feƴƴe wonata ha tabaski hewta hara ñongo mum hay gasani ɓay min omi waɗi mi anda fi ça veut dire on tigui hoore an komi woni wolde on tigui naɓa ka fi ka suumaye ɗo ronka gasugol donc sonke quoi a sonkay c'est il faut que wola ko mettuma kon a soodiral fi tabaski walla a soodiral fi goɗɗum go mais si feƴƴi a tawi hande kadi a sohla ɗum ɗon te besoin plus déjà bi haray na fi ɗum ɗon gonɗa wolde hande kadi a jogui programme go an handi déjà mais na noon in ko woɓe ara wulla moi je me vis tout fo mi wuuri feƴƴi ɗi fo mi wuuri ɗi kadi fo kadi mais sonko ha ɓe yaha si ɓe yahi ɓe gedda décision mais après la fête ko ɓe arita komin ƴettude programme mum kadi min négocia ɓay sa toñi négocie on onon minen ko ɗum min woni ça fait négociugol mi négocia min acca ɗum mi wawa mo ñangol bon mama et puis so hetti o welto mais est ce que onon na manière mon noon pour waɗugo sifa ɗin piiji pinulgol client parfois woɓɓe gara kun ɗon complet on tum mari no kun heɓor noon kadi no satti
ok franchement feƴƴata ko min manani goɓɓe no wullude donc si goɗɗo yeehi ha wulli makko basi wulli ça fait tout 6 mois sina noon di wullata mais ene pas de choix ɓay haray ko inneten toujours en pulfota so ndiyan hibbiɗan nokkata ko bon woɓɓe préfére o muñño woɓɓe préfére o yaada ɓay ara ante jonga heeɓi hakke ko ɗum endema hakke sa esprit goɗɗo ha paari disa ɗum wannimo haɗa ɗon no metti sifade seeɗa ok pour rectifiagol e ɗum ɗon hara ɗum ɗon heɓitali Mody Ibrahima kon ɗum o woni wadde fewn ɗo ni pour rectifiagol ɗin piiji fewndu on ka tigi tigi ɗuytugol kon tigi ƴetteno kon rek mais Mody Ibrahima hunde woto pet no woni ko annimi question ko pose ma kon fof mi landike ma ko complet ji jelu duwaɗa réserve de anda carrément ɗo e korité ɗiɗo hara mi gayni ɗi ñande julde mi salligo mi yaami juula hara mi halda e goɗɗo probléme a wala répondre ɗum mais donc on franchement c'est compliqué donc fiyonum mi wawa calcul gol wonde yawa ñogol plus ko calculna kon wonde ñowa moins mais ko tampintama ko ko tampintama ko so timpe pa yawa ƴettugo no haalmen hande ñongo hara ko juste une petite truc simple ɗum yawa ñogol fala wawi ñogol 6 ñallal ɓayre jogui paygoy si tawi on woni bimbi kiki tu ne peux pas dépasser 7 ou 8 hara on woni jemma e ñalawma ɓay fayde golle ɗen ɓeynide jemma e ñalawma mais woɓe ɗanto golle e jemma fof ɓe ɗano ñalawma fof c'est perde c'est perde donc tu programme gollu hay minuit yaha walɗa bimbi fina heure gollagata hay minuit yaha walɗa donc tu tranquille mais honno mi faala wiide si tawi woni jour ji ananɗanoma wal na événement lebbi ɗin ka ɗo mi falno wiide lebbiarana fet ɗon hiɗa andi ko wonɗa ñoode ko tita pas de probléme ɓe hiɗa jogui employé ma pourquoi si fête ngon ari hadi augmenta employé ma ɓen par ce que ñowenɗa 6 a waraɗa wawi ñowde 10 exemple par ce que sa ɓeydi ɗiɗo employé ɓe ɓeya ɓe marɗa ka ñowenɗa 6 ñallal ngal ɗon donc ɗa wawi ñowde ɗon 10 e nder ñallal ngal pourquoi on watta ɗum ok aɗa ɗon kadi mi arta e ma ɗon kadi c'est une bonne question donc fewde ko fen ɗo jeunesse on ɓe ala janngol métier ɗen avant tout d' abord métier ɗen ko amouro mbo ene natirde métier ɗen ɓe ala janngugol a nani ɓe ala janngol min hannde fewde komi fewndi ɗo ni j'ai besoin e bon talon tailleur hara ko tailleur jo hara nayinugol komi couturier ko a tailleur hande c'est complet lan sohli ɗum donc ɓe hare yon ɗo taw je vais laisser en même temps mon numéro ko mi sohli min somi besoin hara noon kadi ko tailleur nayinugol an wawi garan buuɗe mi wawata taƴugol kufunum kunɗa walla wawi hombugol wudere nden mi wawata tawi bason ça je me besoin pas ko tailleur jo mi faala ok joni donc hara min y a pas de souci ko yomi heɓumo noon volonté jo innugol ko on ɗon ko min ɓayi mi rakondi mi waɗi vie ɓe buyi koye ar mi yoɓama je ne te paye en même temps je ne te aidé mi jannama kadi mi wawata quoi je me fais plus mi jannama mi yoɓama non addora ko adduɗa kon je ne te paye kala ko noon ko digi landira mi waɗi antandi on tigui kadi jonta ko ma ok mi nayi mi janne mi yoɓe wiɗa sukaɓen fewnuɗo koɓe natita métier ɗen hina fi hiɓe faala ko yugol tungore mum no jokki inna jokka e ambiance mais est ce que onon e hoore mum sukaɓe wonɓe natuɓeɓe ɗum accita wona changement wodno ɗon woni on sansale mum par ce que haɗi ara num maître ɓe gokkata mbuuɗi hokkata coggu sabunde okkorta itti ɗum kooƴe si fedde ari ɓe hokkata ma complet on ko watta ɓe jontama argent de pose ya soirée walla waɗugol ataya est ce que hina ɗum onon kadi woni wadde pay koye sikoye naati ko woni ɗon seeɗa ɗum koye ha lawol makko e ok walla donc ɗon kadi mi aray moon haray question laaɓi ɗon kadi haray un part no wawi wonde haray wono min on ko mi wurta komi wolta mi wata wulgol gurdam ko goɗɗo way sakkille état koyen ko amo weyi ka koyen humum haray min komi wawi innugol haray awa komi waɗanta ɓe kon kay woni ɓe puusude ha ɓeyna kamɓe kadi awa ɓe waɗa e volonté fi yiɗugol mbuuɗi ɓey min ko atelier en fonction somi heeɓi en sendoɗay ok ko faala donc nomi nanni no wonɗa ɗo ni apprenti ɓe woɓɓe goo sa okkoriɓe au lieu yiɓe wakkilo ɓe heɓa plus kamɓe koɓe préfére accitugol ma ɓe yaha ɓe inna ɓe waɗa sifa mum donc Mody Ibrahima en salmini wonɓe darde Jama TV animé Djidje Bouba hande kadi invité men on ko Ibrahima Taher donc ma en kadi daren clip goto arten e Mody Ibrahima Taher Wakam. musidɓe wonɓe darde Jama TV enen e Djidje Bouba émission la Guineke ɗo e Wakam cité ensemble no mi wonani noon invité men on hannde ko Mody Ibrahima Taher Diallo Wakam jibinande telmile
e woni ko invituɗen ɗo hannde ɗen jentike kadi question ji ko posɗamo kon ko répondi kon vraiment e difficulté no e nder métier ɗen ka janngugol ka jannugol ka uttugol atelier ji ɗin wondugol e apprenti on yiddugol e client on fof no waɗi mouradu sattundu donc mantini on émission la guine ke kadi wona innugol ko fi tayre ɓen tun won ɗo eɗen ɗo e thématique manaɗa hoore ma ko programme ji men enen guine en ɗi won ɗin piiji ɗi andanɗa hoore ma goɗɗi ɗin hino moƴƴi goɗɗi hino aali on tigui wata fewde jama on inna hino boni kono ko inna no aali o hara eɗen andi hino waɗi soɓɓudu donc arten e Mody Ibrahima ɗon andi en woldidi e client on e comme ça kadi complexe ɗe ɓe duwa ƴedde ɗum ɗon fof ɓe waɗani hen feƴƴi mais miɗo faala arde kadi ka apprenti Mody Ibrahima ka atelier ji sa yeehi joni ha daari atelier ji ɗin apprenti on rewɓe no ɓuuri worɓe ɗudde ka apprenti yagal joni ko honɗum waɗiti ɗon puusi juɓɓe joni yeeso acciti worɓe moƴƴa. Ok, DJ Bouba. Oui. Haray me salmiti noon kadi e batten ɗum noon kadi haray ka tigi tigi haray rewɓe joni fayde no waɗi volonté ɓuuri worɓe ɓen ka a ƴette ɗo gorko apprenti jo e jiwo vraiment jiwo on waɗa ko waɗi capable kon tawa gorko on joni waɗa feƴƴata kadi ko min noon nanen ko si gorko yehi ha fuɗɗigue yigol seeɗa rek no ƴettude hoore mum townikino yeeso ma préféra si wawi taƴugol tokka rek ina wawi c'est pour cela ko min noon nanen ko ha joni ko ɗum woni gongol ton ɓeyna joni ɓe yaade goɗɗo goo yoɓa ɓe donc en marɗo moyen yaha uddita ata place win te installé normal ƴetta 80 000 hon yoɓamo une somme de 80 000 ina tousude mo salaire o meeɗa heɓugol 20 000 o ina ino réussi donc c'est une perte c'est une perte fi hon ɗum a wata évoluer hannde kadi évolution mo ɗo anda wadde on ko sa traci a taƴi a ñoyi a ari a ƴetti an a yeehi kono innugol yo goɗɗo hannde ñande be ko robo a ñande be ko robo avance ta ñande goɗɗo joni ma panno a tawa a perdino région donc ko ɗum woni trompegol pay koy e ɗum ɗo mais rewɓe franchement kamɓe koɓe janguirta ko ha ɓe heɓa talon seeɗa na kamɓe gollata ko comme ce que c'est fait ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya tawi ɓe adda hannde kadi pour si boni voilà ɓe wattay ko donc kamɓe ko janfaɓe woni wadde non anen ɗon ko janfagol ɓe woni wadde ça veut dire métier ɗen sa représente tigi ɗe ɗa duwa golde taw public on yiya ko golɗa kon si ƴetta ouvrier walla onon hiɗon yaadi e ko ɓe woni wadde ɗon ko min on yiyande am min hino yahi c'est une femme ɓen ko jombeteɓe e ɓurɓe ɓen ko minuma kon ɓurɓe ɓen si waɗi place hata ko wawɓe ɓen déjà ɓe waɗiri noon ka on kono ɓe woni guerde joni il faut que ɓe waɗi rek hannde kadi ɓe wawa accugol goɗɗo ɓaawo ɓe andi ko ɗum woni feƴƴirga place maɓɓe a wattaɓe e tribule a wattaɓe wadde ko falɗa donc et puis si ɓe yeehi kadi ɓe andi ko ɗum ɓe wugani yeeso koɓe yi ko hande ɓe visioni goɗɗum mais wono pay koye goroy ko vite fait juste 80 000 on considére ma yi on enquête ça on met à côté différence on ko ɗon donc kata siko Mody Ibrahima noon kañum ko préféri e ko pay konko janggu ha wawa taƴande hoore mum mesure ji ɗi o waɗɗi haɗa kanko ñoyanta hoore makko so pantalon ari o ñoy dole kunsi ari o ñoy siko veste aussi o ñoy mais o veste mo ɗon ko hombo ñoyimo o veste ko min ñoyo ɗo on labade oɗo ko min ñoyimo oɗo weɓuno ku goto o donc mi tawi min booliromo nder ya bol bénéfice koye rewa ɗon quoi ok Mody Ibrahima joni en andi juɓɓen hiɓe wakkili par ce que ko worɓe waɗi ko fof presque ko ɓuuri kon joni hiɓe wadde ɓayen yiɗo juuɓe tailleur ɓe mécanicien ɓe hay maçon joni no publiéde e waɗoɓe peinture ko faux plafond fof joni waɗede électricien fof no hollidire ɗen andi rewɓen vraiment hiɓe wakkili ka golleji maɓɓe Mody Ibrahima mi yeehi tailleur ɓe woɓɓe ko jannayyi jiwo ha o wawa jomba mo kono watta ɗum ok ɗon kadi si tawi a yi a janni jiwo ha a jombimo haray kono wuuri ɗon ka place no way noon a yiye mo tawa mo mari responsabilité hoore makko d' abord mo waɗi volonté gollugol ya mari envie wallugol mo ɓayi si tawi a tawi jiwon vraiment ko bandi a yafoɗon e konngol ngol a tawa a townata ƴettugol on adda ka suudu ma e newtugol kadi kono siko neyiɗo hendiɗa Allah walli o janguiri needi a heɓay occasion no profituɗa ina ɓay haɗay ka tigi tigi haɗay o heɓi niveau waɗi major heɓay mo jombugol fi hon ɗum ya felliti sa itti hannde 1 million a jonnimo il peut travailler avec ça no ɓuri ko ƴettoyta kadi jomba goɗɗo ko adda jombugol jomboya goɗɗo adda il c'est rien hara kadi wonti yangi kadi walla an ko métier ma ɗe natɗa ka hoore makko ɗen woni a faalaka goɗɗo ko consommé non min on min hakkilla min on non mi sikkata ko noon ɓe calculiri kamɓe wonɓe wadde ɗen min on ren franchement si mi waɗi tun ko juste innugol oɗo mi wawi wallidigol e golle ɗen donc et puis mi wawi mo kadi wallugo o fiyon ɗum ara mi waɗi goɗɗum e makko tu comprends donc éviter de perdre ça koya ƴettumo kadi jonnamo matériel ina yo gollu
d'accord modi ibrahima en famille kadi ko ɓe maki ɗo ko fi ka juɓɓe janna ha gayna ƴama jomba ko golle moƴƴe ɗe e nen ndin alta jomben ɗen ka nder galle modi ibrahima est ce que modi ibrahima no mari association des tailleur mana on tailleur ɓe halduɓe fotti uditi association goto manaɗa hoore ma on waɗa e piiji mon ɗin e makko piiji moƴƴi ɗin wo hime mari on ɗon mi mari on ɗon ça fait dit wonde a heɓa ɗo difficulté probléme ji e golle ma ɗen ɓe nanggama yaddangol probléme donc si tawi yeehi ha hewti laamu haade na an hande kadi jokkata on ka ɗon no woodi wonɓe jokkugol on casier ɗon si tawi ɓe yeeyete doole et puis si ɓe yeeyete juste innugo kamɓe hiɓe mari doole e ma ɓay woɓɓe go aray famitina ko no mari galonji ɓe ɓerde e ma doole innugol vraiment a ñawana Allah mi naɓete laawol donc si yeehi ha feƴƴi ka sikkuɗa ɗon an haade hande kadi nangue on tigui mais est ce que goɗɗo si a wadde makko affaire ha o inni o naɓete doole e tayre yagal sikkuɗa haray na tooñe ma ɗe waɗi o inni o naɓete waɗama doole walla ko tooñe makko kanko watta ok haray ɗon ko saabu juste o fiyon faamu haray hiyen hande loi lan ɗo joni placement mi ƴettiramo 100 000 ya ha ya yimɓe yoɓimo 200 000 ara inna joni ɓay min ko 100 000 mi woni yoɓi yomi immo ɗon fi placement on ko an jeeyi donc a joni an ko faala watta donc loi o kama ɗum ɗon fi hon ɗum komi arta wonno on mama ɗon hari hewtira noon donc en yeehi ha adduna yo yeehi ha affaire ɓurti welgol ha aɗa négocier mais woɓɓe are tun innama ɓay joni minima yayoɓu 200 000 a yoɓali donc a yaltay donc loi noon a windaki ɗum ko loi on ko inni ko so tawi a joganimo min so tawi an joganima mi ronke yoɓugol ɗon loi no imminimi ɗon mais juste artun ko ɓay a ɓeydali ko ɗum yaltintama donc ɓe yeeyira men ɗen doole ok ɗum falano kadi artude par ce que association carrément waɗi similandimo ko fi ɗum ɗon donc association on joni darton to ɓen ɗon na an hannde kadi ɗon on an a yahay clamaɓe accidaɓe ok onon ƴettoɓe atelier ji ɓen no luwa hakkude mon e jooma galleji en est ce que onon so lewru maayi ɗon mari quittance mana ticket wonanɗa hoore ma sa yooɓi mbuuɗi ma ɗin o jonte on ticket gardama walla on heɓata quittance bon ɗum ɗon ko no woodi ko no woodi rosi ko rosi ɓe jonta men mais rosi moɓe jontama on donc franchement no ɓe dépassata quoi no woodi no woodi jour ɓe haɓantama feƴƴinta donc c'est pour cela min si tawi respecti ɗum ɗon ɓe yeehi ha ɓe inni a immoto rek ɓe ala droit immingol o fi hon ɗum te respecte on loi donc ɓe arta noon tun hannde tun DJ Bouba waɗan 100 000 donc hanki ko 50 000 noon inna ok non ko si tawi a wawi si tawi a wawata donc no woodi contrat wonnoɗo hakkude mon fi hay contrat on lanni ɓe ala droit immingol mon tan que heɓal nokku o ko place joguiɗa na suudu ok association mon on ko versement watton walla ko waɗugol réunion ji si verson ko no guerton donc ko carte ji membre ɓe moƴƴinta ko réunion ɓe watta sode carte membre on chaque fin de mois mo kala adday temps rek mo kala ko temps gaddata chaque fin de mois temps on ko jeelu temps c'est pas cher ça coûte pas cher franchement hari départ on ko 5 000 mais fin affaire no évolué donc no woni évolué non franchement c'est bon mais o laali par ce que ko départ on ko départ on woɗɗo andi ɗo ko émission la guine keni min ko émission momi watta on sagan kala komi wolta heeɗiɗo fof o anday ko honno waɗi simi waɗi émission o par ce que association mon on so créé mo tun ko pour défendugol hoore mon on ko il faut mbuuɗi waɗe ɗi mbuuɗi watte ko il faut somo on anda ko jiri no anda ko fuɗɗora 5 000 fewn ɗo ɓuuri 5 000 mais ko on ko wonɗon ɗon ko ɗon mi humpa fewn ɗo fenɗo si tawi a soodi carte ngal 5 000 haray chaque fin de mois an soɗɗo carte ngal 5 000 hay ko 2500 versata donc mais il faut que taw soda carte ngal 5 000 une fois que a soodi ngal après suivant ko 2500 chaque fin de mois sa soodali carte ngal donc non tin parle dans haray boka piji haray boka station bi créé ɗo mo heɓde joni heeɓi duuɓi jelu walla lebbi jelu walla jonta jelu non boyi joni ça quelque chose de 4 ans comme ça boyi c'est fait ko bila ko fayde boyi quoi non bo président on onon ko mawɗo goto no ko marché ɗo sénégalejo emo inne on pape mi yejiti franchement mi rappeli mi enda ko pape siko to père pape ɓe ndam ko père pape ko pape on bon trésorier on mi gaka ɓuuɗi won ɗon ko ɗo mi ham trésorier on ko tonton cheikh ɓe ntamo tonton cheikh ok min andi association mon on ko créé ɗo mo vraiment ko fi défendugol hoore mum mais haala noon kadi on toñaali par ce que iɗa andi kadi si on tigui par ce que ko no wiɗa ni parfois ɓe wuggoto ɓe arane ɓeynema yaltu comme no wiɗa noon ɓe ara e ɓenne yaltu hara ɓe yi 200 000 an ko 100 000 yo ɓoyenɗa mais no wotto woɓɓe kañum kadi hara ɓe duwa yoɓude ɓe feƴƴintina date on ɓe okke kadi ɓe feƴƴintina kadi ɗum ɗon kadi no wawi wadde
wa ɗon kadi no wawi wadde ko ɗum ɗon waɗi noon si inni simi inni ça veut dire ɓen ɗon a tooñu sa tooñi a darata ko tu n'as pas de droit ala on ɗa no woodi woɓɓe dartoɓe kat way c'est ko ɗum ɗon mene ɓen hay yewɗa ɓe liɓoyte andi loi on ko ɗum waɗi si ɓe innima sa darte goɗɗo foti hara yandi kon to tippuɗa sina ɗum sa yeehi a yanayi donc c'est pas la peine ya si tawi hande joni yandi e jogani lan so yeehi le forcé ko joganɗa lan ko wolay donc yandi fof no wola ha heddo sénégalais ɓe mbirɗon ɓe négocié ta e goɗɗo tu comprends donc on parti ɗon bala yon yaw andimɓe ko no joguiɗa kono si tawi ɗum mi ari mi nima vraiment buma halla moyen accumi posama goɗɗo jooɗo ɗum lañi bañ mais innugol noon vraiment ko ɓayi tun a ñawlike lan e mois 2 mois 3 awa ɗon ala droit ɗon ala doole ok Mody Ibrahima toujours ɗen ka émission laggine ke enen e Mody Ibrahima ɗo mari association ressortissant guinéen au Sénégal ɗi ananda vraiment ko onon woni e majji ɗi wonɗon gollide harana association mon pour tailleur on ok donc kadi on landike là ça m'a fait plaisir d'abord oui ɗum ɗon lan jogui ɗum ɗo Sénégal jogui ɗo association kelɗo ɗo vraiment yimɓe moƴƴuɓe kadi yimen yadde mum nder ton vraiment ɓe mi weltodirani kadi association ko honno wiyete groupe o himo ene Fi Ɓantal Family family voilà famille ko famille walla famille ko bon ɗum ɗo woni mi famali so ko français est ce que famille men on Fi Ɓantal Famille donc enen la Guinée on fo la Guinée on fo innaka komo Mali o komo Termile o komo Pita ala ton ok comme woni président ɗon donc président o ko monsieur Ibrahima Diallo a jaali de ok Mody Ibrahima association himo gollude walla ko yimɓe ɓe woni e golde ko association franchement yimɓe no gollude association no gollude sifani lano seeɗa voilà yimɓe kono woni e gollude ko yimɓe ɓe woni gollugol koni ko association saabu association o waɗi si yimɓe golli donc ça fait association no gollude yimɓe no gollude so yi hande mo Fi Ɓantal Famille itti koka famille ka Fi Ɓantal Famille o bokki sina no ittata donc haray ɗon ɗiɗon ko peesodirde groupe o no gollude jama no gollude mais weltaniɓe kadi d' accord ɗo mari versement ji walla on ala versement boy ɗon kadi hino woodi donc kadi min mari versement ji chaque fin de mois walla chaque semaine chaque fin de mois chaque fin de mois ko honno nder association o si haajuji ɗi waɗi ko honno won ɗon e gollide nder toon donc ɗon kadi no waɗi dire franchement c'est tellement dire mais alhamdoulillahi fi honno piyum golla ko yiiɗa jaga ala ko fanɗi fof no satti tutti dire ɓay si on tigi ko woni o ɗum ɗon fayda no waɗi compliqué wonde a fotta e yimɓe tawa vraiment woyi alhamdulillah woola ɓe nanama kadi facile mais wonde woola tawa vraiment to compliqué mais groupe on franchement parlé menen wonɓe toon men fewno ɗo ko fewndiden ɗo ni alhamdulillahi rabbil alamina comme woni porte parole mon porte parole o hiɓe no Abdoulaye Sall Mohamed Sall rewɓe no nder association on kadi rewɓe kadi toon porte parole ɓe kadi tutte toon ɗum kadi no toon o mari présidente kadi mari présidente kadi ok donc ɓen noon il faut mi invita ɓe ɗo par ce que l'enfant ala ñamude mbuuɗi association mon o inchallah donc musidɓe wonɓe darde Jama TV toujours kono mi waɗa noon ko enen e Mody Ibrahima o nani ko kamɓe woni kadi président on association maɓɓe wiyeteɗo Fi Ɓantal Family donc kadi e yiltoto ka régime ɓe waɗana en ɗo clip goto ok Mody Ibrahima ɓe photo parce que o yii ko hande fonno yontorade siɗɗo so jonnaɗan si fof kat fof kadi ɗi yontantaɓe
wala ko noon tigi woniri ko ɗo kadi rewten ɗo remercien yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma no darden ka jama tv ɗo samminen ɓe kamɓe kadi ɓe fof goto kala inde mum nden e yettore mum nden kaɓe wontiri ara en sammini goto kala inde mum nden e yettore mum nden e ɗe ka dargol jama tv ɗo e ɗen sammina ɗo wano alpha yaya e mamadou saliou kañum kadi e mamadou aliou diallo salminen ɗo kadi massaliou diallo kadi fayin samminen ɗo kadi hombo wiyete ɗo mamadou saliou kadi fayin e ibrahima misira dumbuya en salmini ibou kañumma e ibrahima oɗo kadi ko sali tungo waɗi en salminimo ko en andimo dade ko ɗum waɗi simo salminde nga donc en salmini goto kala inde mum nden e yettore mum nden ka jama tv donc mi weltaniki on haray ɗen yiltade kadi e modi ibrahima ko no yiɗɗon jama tv donc franchement min yiiri jama tv noon haray ko weltanagol ɓe fou allah tawɗen allah kadi e ballal e muɗum haɗa yo allah nawru golle ɗen yesso waɗa barke e muɗum kadi tigui tigui vraiment ça c'est une bonne chose ko pi hon welko foti kunni kadi en tant que wonen sénégal ɗo heɓen télé lagui guinéen 100% guinéen haray c'est de première fois d'abord donc haray yen tori allah yo allah okke ballo e mum vraiment réussi en affaire on ɓay goɗɗo e faale hunde e allah haaja goɗɗum go haray ko yo allah okku en sahabaji moƴƴuɗi ɗin vraiment affaire on réussa no faaliri en noon d' accord modi ibrahima tailleur ɓe ɓenanɗa hoore ma ko ɓen woni liggade ko jama woni consommude ko par rapport question ji ɗi waɗɗen ɗo ɗi ko honɗum wawɗaɓe okkude ide moɓe jokka pour yoɓe feppidu e jama o bon s'il te plaît est ce que vous pouvez reprendre ça est ce que wawi yiltirgo message on seeɗa min ni émission mo waɗɗen ɗo on question ji ɗi mi pose ma ɗi e tailleur ɓe gore ma ɓenanɗa hoore ma hino gollude sifa ko wonɗa golde kon e gurdan ko wurduɗa e apprenti wurduɗa e client e jooma galleji en est ce que ila woodi ko accanaɓe message pour ko ɓe wawa garde ka hoore maɓɓe ko wawi liggitorde oui bien sûr donc haray haray no woodi buy sa déjà mais wola e seeɗa rek haray ko minnata wono collègue ɓam ɓen musidɓe am ɓen woni duyɗo woni suddiɗo haray fi goldugol men e paygo men koye joni watta facile fi honɗum na ko wonno hanki wonno hande donc fenɗo ko muñande ɓe wono fande ɓe ala janggol hande kadi donc enen metteɓe joni muññoto hari noon enen ko anduɗen ko apprenti jo muññoto jangga mais joni ko maître on muññoto apprenti jo wonka place mum donc fi ummama mo fiyande ɗo ko noon programme on yaari si a ƴetti payi kum ɓe joni nima payi kum ko ɓe ndema kola ya janna nan kono ɓe tawi ɓe ronkude mum donc si ari gama koye a muñño an wonɗo e jonnugol on tigui jannowo on donc mi faalarde ɗon ko maître muññoto ko o mama ko maître muññoto walla ko apprenti muññoto ari enen ko anduɗen ko apprenti muññoto mais loppo fewndo ko fewndiden ɗo ni ko maître jo on muññoto wonda yimɓe ɓen ko place bon ɓay tum haɗa cheppa en après donc haɗa min kadi noon mi remede seeɗo seeɗaɓe wono mariama diallo vraiment e saybatou bari vraiment la weltani o moƴƴa diallo moutar donc ɓe fof la weltani ɓe nani ka tigui tigui mi arta maɓɓe kadi donc sifa haray ko wiɗon kon kono tum wawi woni ko mais ko menen woni e muññade fewndo ɗo ko on wimi woni fewndo ɗo way komi wuuri min ayna ɗo payi ko hay hande sara sonkankon tum d' abord ko yaltay 3 jours ko arta kama hari minen ɓe piye min amin bousata ɗon sakko men yalta mais actuellement hara wolo sonkuɗa rek o yaltay mais sonkuɗa tun apprenti ma yeeyi waɗa 3 jours o artani sikkuɗa ɗum ko faiblesse paykun kun walla ko faiblesse parent paykun kun voilà donc ɗon ko faiblesse paykun hayna parent ɓay fiyon woɓɓe go yahi hara parent anda ko sa yahaniɓe parent ɓe ɓen anda donc ɗon ko faiblesse pay koye paykun kun kankun kun sikkay kun woni wadde kon c'est bon no moƴƴi bon modi ibrahima mi yeddata par ce que goto kala ko imagine eno wiɗɗa noon mais hande mi sikka so tawi woni an a ƴetti paykum ma jonni goɗɗo yo jannane paykum kun iwi toon ari kama waɗi ɗon 2 jours a yiyani mo yahi hay nokku normalement iɗa mari droit immogo yaaka maître makko landomo ko honɗum waɗi kum paykum kun arɗo e woni tati mi yiyal mo araga on haaɓu walla on nawno walla ko honɗum waɗi par ce que on faiblesse ɗon sa joni pay kum anda ko faala est ce que a faami sina ɗum par exemple no wonɗa ɗo ni hande hiɗa turi ɓiɓɓe ma ɓen si ari yo ɓuuri ka wonɗa ɗo est ce que a faami mais sa yi paykum dogi tum akkiti kañum no sikkude koye soñjede wona donc droit o min mi sikkay ko baaba makko droit immade waɗa tout vérifier est ce que paykum no waɗa ɗum ɗo walla wala waɗa ɗum ɗo
doy ko ɗum waɗi simi inni si andi ɗum payi kon ça fait kanko sike l'intelligent so yalti il ne peut pas aller nakama ko ne yaade ça veut dire ha baba ina anday ka waɗi ha o suuɗima maître makko ɗon il peut fier o dowe kadi ka babe makko a babe makko kañum no andi tun hay so jonne mo mbuuɗi himo andi so innale golle donc babe makko jontamo l'argent est ce que no moƴƴi immina pay kuma pendant une semaine walla un mois himo yaade janngol métier sans rewa ka maître makko anda est ce que himo continue walla o continue c'est les parents sont négligés de ça là fi ɗon on yewtayto woni mais wiyeɓe men ɓe mama parents ɓe men ɓe on part ɗon hiɓe négligé on part andi ɓeynude ɓe yanko métier wonɗa janngude on donne pas les choses à valeur on woni ala jonnugol e valeur golle men ɗen ko innugol encore métier ça fait métier ɗen on pense que c'est pas quelque chose donc métier ɗen ɓuri jannguɗo fayda hannde métier ɗen ɓay ye jooɗo joni hannde a métier ma ni une seul coup gagnoɗa 500 000 un seul coup c'est une salaire une personne bien sûr donc mamaɓe men ɓen kamɓe ɓe nangi métier ɗen ko passe temps ko an wonɗo jannguɗo on andata valeur ko wonɗa wadde kon donc ko ɗum woni payi koy trompe parents ɓe ɓen wonama hannde joni intelligent fan si weeti ya calcule ɗum ɓayo janngo yan hay o landima 1000 francs te dolle 1000 francs o yahay mais c'est pas le coup ya dowa wadde ko wiɗa kon quelque chose de 2 semaines une semaine wawi rewde ko parents ɓe makko ina comment ça passe wonde hara mi wona min fendu mo may wona ɗum mi ala temps mi wata ƴewgo mo kala donc si payi kuma waɗi absent mi teddinta ɗum ha mi sikka yi yo gandodiri hara ɓe encadré anda ko ɗum waɗi si min ni si yeehi arti donc a wolan ɗum ko wawi nafugol ɗum mais est ce que kadi kanko maître jon e payen kum yeehi ɓe sonki no wawi wonde o yalta ɗon kanko jonka jogorde payen kum dogui mais so woni o artoyali woni janggo mum arali est ce que maître jon kañ kadi ala droit noddugol baba pay kum kum explique mo ko honɗum o wadde payen kum gila hanki ka yaltanoɗo o arani ko ɗum ɗon waɗi simini pay kum toujours kanko woni suuɗagol men kanko trompata ma trompa parent trompa patron ça fait dire seytina ko seytinanɗama ko on yaha ha taw wawata wawata nodde mawɓe makko ɓen noddugol téléphone on ya wawi noddugol mais so tawi wodi ko fentoɗa yandi pay kum ko wol ɗon kon waɗa méchant anga sikke ɗum jarake kon doga ɓay a bonni goɗɗo ko so tawi vraiment on waddi ko kaani vraiment si seedon ko kaani si tawi enen tun ɗiɗo tout est bon mi sikkata a wawa yaade ni ɗum tu comprends mais no woodi ko mi woldama an yiya hoorema tawa min mi yirali noon ko mi wolanma ko donc ɗon haɗen waɗi compliqué ok Mody Ibrahima tailleur Wakam question mum woni arde Mody Ibrahima ko Wakam janggi tailleur wawi walla ina ɗo bon min ko Mermoz way ko Wakam ko Mermoz mi janggi Mermoz ɓurtuɗa atelier ji Wakam mais client Mody Ibrahima on ko Wakam watum walla Dakar no arde wonɓe Europe no arde par ce que nini joni kono mi ñamina mbuɗi maɗi mi faala mi anda tawi ɓe Europe ɓe no arde mi anda ɗum ɗon bon ok alhamdulillahi rabbil alamin ɗon kadi haɗa eɗen goldude partout min goldude partout min goldayi ivoirien ɓe ɓen vraiment min goldude partout so mi yima partout ɗum ni Europe ni Afrique donc min goldude donc mi sali quoi donc a falaka fensdo ina américain ɓe donc mi sali ok en gandi ɗo joni ɗa golde yimɓe ɓen fof golɗe no martude alhamdoulillahi Mody Ibrahima no mari sonnajo walla ɓe ala sonnajo par ce que il faut naate won domaine ɗon kadi woy on tigi no mari sonnajo on tigi mari sonnajo e moyni Hadji Ramatoulaye Diallo ɓiɓɓe Diallo bon emin jogui taw ɓiɓɓe tato Allah wonno barkina allahuma amin ya rabbal ɓiɓɓen ko ɓe heeɓi duuɓi wawa janggol métier walla ɓe heɓani bon non fenno ko janggol ɓe woni janggol français ɗiɗo ɓen ko mappe ko payi kum donc ɓe fof ko jiwɓe franchement haray mission emen ɗon koɓe janggu kamɓe koɓe janggu ko ɗo émission ɗum ɗon kamɓe ko ɗum ɗon falɗa ɓe conti ɓe yon tigui janggade kañum ko ɗuuɗi je fait que je mets ça à côté on budget maɓɓe on ko ɗon quoi ok Mody Ibrahima haray ɓe signali en ka reçu to émission men on ko gasuɗo ko heddi kon ɗuuɗa haray ko honɗum wonɗon e waynitorde Jama TV accano men ɗo donc haray min weltike fota min weltanike Jama TV e technicien ɓe maɓɓe ɓen fof vraiment ko tigi tigi mi andali inde maɓɓe ɓay on tigi telino toon teli oncle teli min salminiɓe DG masino toon DG mas min salmitini wuri guiɗo Jama bon wuri guiɗo Jama donc ɓeɗo mi sikki ñande to on ka Douda Seck mi sikki tumi nani inde maɓɓe toon haray ɓe dasɓe yewnude ɓe yaali donc min salminaɓe kamɓe kadi moƴƴa kamɓe woni directeur général télévision voilà donc mi weltanike ɓe moƴƴa haray kadi komi ɓuuri ɓeytugol ɗon ko wono menen wonɓe hoccitade seeɗa seeɗa ɓen haray kala marɗo ko publicité tata mi sikki watta publicité carrément on haray ka tigi tigi haray min anday so wawi min wallugo min anda ko hombo mi wata
famodirde si tawi ko onon haray ɗon haray jaman ko waɗu fi tuumo kala ka wontiri ouais no mari ko watte jallale feƴƴinta e réseau sociaux on haray ko yar ha e mon yiida e mon way ɗon hino raɓɓiɗi Donc, eɗa andi hunde fof hunde no waɗi lawol presque wonɓe ka nder télévision ɗo ɓe fof Jama TV ɗa wawi wadde contact pour andugol ko honno guerta pour waɗugo publicité mais meɗen mari mananɗa hoorema kanko chargé commercial on no woodi kadi numéro mananɗa hoorema fewndo sa daari sa e nder page on himo tourne ton mo fonctionne on ɗo numéro hay yiiɗalam min naafi o ko en ɗo en andiri tant que on numéro ɗo ga noddali mo haray komi wolanma ko mi wolanima kono wawata feƴƴide ɗo aydali on ɗon donc haray noon numéro o no jinde mais joniray ka numéro o donc haray ɗon on awa jama o fof wawi famude haray no waɗi disponible kala faalaɗo feƴƴinde publicité mo feƴƴowo e ka réseau sociaux ji fewdo ɗo haray hiɓe tori ballal e muɗum vraiment ko en daro en fof dartoɗen anditen ɗum ɗo ko fimen kadi ni donc hono woni ko fimen ni ko enen jeunesse on woni e gollude kamɓe waɓɓe ɓen haray ɓe waɗi ko ɓe watta kon ha ɓe gayni haray ko en fof yen wallidir mo kala noon si addi seeɗa o ɗuuray haray ko torodir en ballal ko en fof ko en waɗo junngo e muɗum hono woni waɗgol junngo e muɗum si mi heeɓi komi addata ga hara mi añanali on mi jaralla naɓa nokku o haɗa yimen ha ɗo ka télé Jama TV ok mi sikki tun numéro on mo lanɗami on ɗo ko 78 588 72 72 on woni numéro service commercial o mono faala wadde publicité nder ɗo ko ɗo notta mais si mi jonnima numéro an on hami jonnuma numéro an on sa noddilan ko o numéro ɗo kadi mi jonnayma donc oblige o ƴetta o ɗo 78 donc ok on joni joni oɗon se gayni ɗo mi ƴettaymo mi nota en même temps donc je me besoin déjà moi mi waɗi adhéré ha paari aɗana fiyama joni wonne wolde haɗa ko fi woɓɓe ko heddi voilà joni ko ɗum waɗi silan wattande ɓe mo ko 78 588 72 72 kono ɗo woni numéro on ɓe en to ɗon ko direct kamɓe service commercial on donc ɗon haray ɗon kadi mi weltanike jama on fof haray woni fof wawi nande programme no yaari haray ko saabu ɗum ɗo kamɓe kadi ɓe immani ga haray ko fi men na fi kamɓe tun haray ko fi men enen wonɓe gollugol ka réseau sociaux fof haray mo kala yoɗo fi tout wawa humpodire maɓɓe ok ko noon tigi woniri haray musidɓe ko ɗo wonde nge hadde ha e ñalade wonde goo kadi an toon kadi Dj Boubou ɗo chaque mercredi samedi aroɗo noon inchallah ka à partir de 13h30 ha e 14h30 enen e Dj Boubou Allah guineke aray mi hiwrike directeur on en hiwrike kadi technicien ɓen ka régie to wano télé kanko jogui image e son en hiwrike kadi wano DG Masi e ka wonti to fof donc merci beaucoup en say Cheikh Diaby